min jippoża, min jiġbed ir-ritratti u min japprezza xi bin istoriku. Diversi mudelli internazzjonali żaru bosta postijiet fosthom il-kapitali u bħalissa jinsabu għaddejjin bi preparazzjoni biex jipparteċipaw fil-konkors Mr. Tourism World li se jsir nhar is-Sibt li ġej. Fi kliemuhom is-sbuħija ta' Malta tispikka kif żaru wħud mill-ġawhar Maltin bħal Kon-Katidral ta' San Ġwann. Honestly, I have never seen so much beauty in my life. Beautiful beaches, beautiful people. It's so beautiful here. Malta is very beautiful. Thank you therefore. Turkey is loving Malta, don't forget that. The weather is perfect, the climate is perfect, and I really like the city at Valletta. It's like really historical. We don't have that in the Netherlands, where I came from, so it's perfect. Meeting all the candidates all over the world, you made new friends. And I think that's the biggest win you can get. We're also going to Gozo and Comino, I've heard, so I'm looking forward to that as well. L-avveniment ta' Mr. Tourism World huwa ċelebrazzjoni tal-moda tat-turiżmu u kultura miġuba flimkien taħt saqaf wieħed. L-organizzatur ta' dan il-konkors saħaq li huwa ta' pjaċir għalih li l-mudelli laqgħu b'mod tajjeb il-fatt li dan l-avveniment qed isir f'pajjiżna. Ħossni sodisfatt u ħossni gburi li kull fejn qed immorru dawn il-mudelli tant qed jieħdu gost qed japprezzaw is-sbuħija ta' Malta. Ma setax jonqos li nkellmu l-ambaxxatur Malti. Nħossni gburi ħafna qbel ta' Malta. U nixtieq ngħidilkom biex tiġituni s-support nhar is-Sibt li ġej. F'dan il-konkors se jipparteċipaw 40 mudell minn pajjiżi differenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.